Shalom, selamat pagi Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalohi tarigapan sigano pari bata bani panurang sogot nyarion, martonggo mahita. Terima kasih puji-pujian may sombah konur nami hubamu Bapa. Bani bagal ni pangidopimu, natongtong manremot kon daging pakonton di nami, napasirsirhon na perlu ban nami sigano pari. Sogoton pe Tuhan, hidup ni hurumudo tongtong, na iarap kon hanami lahu mangguki ur apa pikiran nami ase lamin roh tuguh ni pangarapan sonai age hapor sayon nami ibagas ganupan aktivitas nami seganjang niron. Mari tegoran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marian bani panorang sogot narion. Nabo isisihan nami marhite channel YouTube on. Rigapan sigano pari batas sadarion Rabu, tanggal 15 November tahun 2020, aima tersurat bani buku Heber, bindu 10 tolu ayat walu, nama katahon sonon. Ia Yesus Kristus tetap do sonai na tuari, sonai do sadarion, lanjar sonai do rosi sadokah ni dokah ni. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus tentu ibagas perguluhan ta sigano pari pasti jupah kita dotong baik ay ibagas perhasomanon ibagas pertupuan sonai age marhitihon ni ibagas parhorjaan ganup matene bani pergulmiton ta sigano pari langadong nalang marubah. Bangunan pe rado marubah, hasoman pe rado marubah, cuaca pe rado marubah. Sonai do homani age bue ope naligan nabui sobuton ta. Aima ase membahen maningon longang do hape ni kita, itongah-tongah ni dunia on nahaganup boy marubah. Termasuk madirita sendiri rado marubah inan surat-surata ondo sonari gabe on inan tujuan ta ondo sonari gabe on. Arti ini ai dirita sendiri pe rado HP ni merubah ya. Jadi anggo merubah humbani nalang madear hubay na madear totu jengis do ai. Tapi buenando merubah nadiar hinan gabe lang madear. Nah, ay maase itonga-tonga ni perguluhan tasigano pari pe perubahan-perubahan na terjadi ay makorhon dohoma age bani perguluhan ta sigano pari. Ra makorhon usok niuhur, ra makorhon hasusahan, ra makorhon sitaronon. Songon na idopa kon halak Kristen na merap bani panorang ijia nagabe tujuan ni surat Heber on. Nah, halani ay bapinang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ahado nagabe si Jolomon bata ase ibagas na makajongjong kon hapor sayon ta. Ibagas ganupan pargulmitan ta si gano pari. Itongah-tongah ni hamakolon ni perguluhan ta ase ulang merubah kita laho mangirikon Tuhan Yesus laho makorjahon hata ni naibata laho makaholongi naibata jana ase karakter tape songon karakter ni naibata totu onjolanta aima maningon totap duhape ni pakkawata fokus bani hajongjongan ni Tuhan Yesus nalang ongga marubah. Nah, jadi purini PHP ini bahat na marubah ibagas parguluhan taon sanggah totapak kawata. Ubani Tuhan Yesus nalang marubah pasal sifat ni, lang marubah ibagas janji ni, lang marubah ibagas tujuan ni, lang marubah pasu-pasu ni hubata. Ijay matene
hitape lambin roh tuguh ni mahomani ibagas nalaho malakah kon lakata marayak ubani ari nalobih dear use hulobean niarion. Napaduahon makawah kita ubani Tuhan Yesus nalang ongga marubah ay na mararti dohumani ay adong pangarapan na tuguh bata. Anggo Tuhan Yesus natuari, Tuhan Yesus sadarion, Tuhan Yesus bani ari nalaroh rosi sadoka ni dokahni na mararti doay sonaha iya manramotkon rosi marbudu-muduhon guluhta bani panorang ari-ari narup salpu sonai dohomani iya bani sadarion jana sonai dohoma age rosi sadokahni dokahni artini ai halani sonai mahajongjongan ni Tuhan Yesus bani ari narup salpu sadarion sonai age rosi sadokahni dokahni totu adong pangarapan bata ibagas haganupan sidopak kononta adong hape si jolomon bata lang ipaturut Tuhan Yesus kita ibagas hakahoon lang ipaturut Tuhan Yesus kita ibagas hasusahanta lang ipaturut Tuhan Yesus kita ibagas holsoni uhurta lang ipaturut Tuhan Yesus kita malakah ibagas pikiran ta sendiri halaniaha halani sihol do uhur ni Tuhan Yesus asehita pe totap tene mandaihon hadameon nahumbani harosuh ni naibata halani ay maase bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo totap do hita makawah dopak Tuhan Yesus nalang marubah jana totap mangirikon Tuhan Yesus marhitihon ni na totap hita sirsir manangihon hatani jana makorjahon hatani ibagas parguluhan taon totu sonang ma uhurta halaniaha halani adong napatuguh kon pangarapan ta ay ma hatani naibata jadi hatani naibata nalang marubah ay do hape manifestasi ay do hape hatatalarni hajongjonganni Tuhan Yesus ibagas parguluhan taon ay maase lang porlu hape ni marhoru hita agepe hape ibagas soruni uhur hita nuan on anggo totap kita mardalan jana makaguluhkon hatani naibata nah totu naparpudi sahali sonaha do hape ni asibuy hita mangahap bahasa Tuhan Yesus natuari Tuhan Yesus sadarion jana Tuhan Yesus rosi sadoka ni dokani ay ma Tuhan Yesus nalang marubah-ubah totu jupah kita ay anggo lambin roh bagas ni ma parsauranta pakon Tuhan Yesus jadi ase lambin roh bagas ni hape ini itandai hita karakter ni Tuhan Yesus ase lambin roh bagas ni itandai hita holong ni Tuhan Yesus maningon lambin roh bagas ni dohomani parsoranta pakonsi halani ay maningon do totap kita mangindahi ahado nagabe harosuni ne bata marhitihun ni nasirsir hita mambasa hata ni ne bata maruji-ruji ibagas uhurta ahado ne rosukon ni ne bata ibagas ganupan na masa bani parguluhanta si gano pare halani ay anggo Tuhan Yesus sendiri pe iya totap do natuari sadarion rosi sadoka ni dokani sonai mahumani hita maningon totap mahumani hita ipukah kita perguluhanta lahu mangondos kondirita ubani Tuhan Yesus na totap in asehita pe totap homa mangguluh ibagas hatani mangguluh ibagas harosu ni hurni jana mangguluh ibagas holong natar sulur in
Amen martonggo mahita. Ajari ham hanami tong-tong Bapa. Asilambin mga rusi. Bahasa. Ham natuari. Ham sadarion. Ham dorosi sadokani-dokani. Na tong-tong. Makkaholongi hanami. Ibagas bulus ni uhurmu. Asisonay mahumahanami. Makkaholongi ham. Seng marubah-ubah behanami. Porini pe. Marubah-ubah sidok konon nami. Marubah-ubah parutolon nami. Marubah-ubah na masa sidok konon nami. Halani, hubamu matongtong hanami. Mangondoskon perguluhan nami. Jana hama homa na manjolom uhur pikiran rosi. Age perguluhan nami. Ase lang marubah-ubah komani Tuhan. Ibagas na makorjahon hatamu. Sonay age ibagas na makaholongi hatamuin. Amen. Oras bataganupan, selamat pagi. Andohar matongon. Songon Tuhan Yesus nalang ongga marubah. Ibagas hatani, ibagas bagah-bagahni, sonay agi ibagas pasu-pasuni. Sonay mahumanihita. Tetap konsisten mangguluh ibagas hatani ne bata. Porini pe marubah-ubah namasa nedopak konhita sigano pari. Todo na passing ma na mapergo hita makorjawan haganupan ay. Shalom.